Zanmim, gen de bagay ki rive ou le wap viv. Donk pa di ki se la vi kap maltrete ou, se chans ou bagay. Gen de bagay ki rive, se vi a ki ap kestyonne ou, ki ap paso al ekwev. Donk pa di ki ou pa gen chans. Pase chak moun gen chans yo. Pa kon ki sa vi a rezerve pou ou. Se ou el ap gade, nan ki bot, ki ou gen pasyans. Eske ou son moun ki pasyans? Mpase nan vi a pou reysi, fok ou soufri, e menm kriye, san pa jem desespere. Pa di nempon bagay ki rivo, donk ou pal kouri, elimine tet ou. Non, apren de sak rivo la, apren de yere, fikse un objektif. E pi kon sa, wapwe tout bagay ale bien pou ou. Wapwe ki jan ki ou reysi test sa, ekwev sa ki la vi a, pi ap isi paso la. Tout sak rive, donk pa kou yi pren l bon bagay ki man. Konen ke ekwev la li egziste. Konen ke chak moun gen pou pase pa cheme sa. E ke se so sak rive la pa dekouraje. Rete fokis. Fikse un objektif. Kon sa, wapwe ke bagay yo amelyore. Wapwe ke ou vive yon lot vi. Alors se jist yon konsey mwen ba ou zanmen. Kelke so sak rive nan vi a, pa kou yi dekouraje a la vi. Rete fokis. Apren de yere. Lò fè sa, pi devan, wabam rezultat. Ok, se de zanmen, mwen ki a Benouel. Donk mwen te kontan pou mwen te pataje ti moman sa ansama avek nou. Mersi, mwen se mwen te la pou etou fèm nan lòt video.